mporana impaka n'abantu bigisha ubuntu. I used to make an argument with the people who teach the grace. Cyane cyane kuri za YouTube. Mostly on YouTube channels. Kuko bigisha inyigisho dahura n'ijambo ry'Imana. Kuko buriya ni ikintu gikomeye cyane. It is something which is very hard. Ubyaye umwana, when you give birth to a kid, ukamunezerwa, then you feel happy. Ariko wajya kubona, but when you go and find out, ukabona arakuze, the grace of God brings us the self-control. Butwigisha kureka kutubaha Imana. It teaches us to live or to say no to ungodliness. Say no. To say no. Satani yaza kuzanira ungodliness kutubaha Imana ukavuga ngo. When the devil brings the ungodliness to you or disobedience, you say no. Yewe kubw'ubuntu bw'Imana n'Imana cyane. I thank God so much. Kandi ndashimira n'ubuyobozi bwa UPCM bwampaye umwanya wo kugira ngo dufatanye ijambo ry'Imana. I also thank the leadership of UPCM to give me this opportunity so that I may share the word of God. Ndazi bamwe niho tukibonana. I know some of you it is just our first time to meet. Nitwa Pastor Antoine RUTAYISIRE. By my name I'm Antoine RUTAYISIRE. W'ikigali. From Kigali. Ndashima Imana cyane rero kubw'uyu mugoroba. I thank God for this great evening. Ni iminsi 3 tumaze dufatanya ijambo ry'Imana. And also these 3 days that we are partnering in the word of God. Nari nabahaye isezerano abo twabanye muri iyi minsi 2. I promised you those who have been together in these 2 days. Umunsi wa mbere twize ugukorera Imana. The first day we learned about working for the Lord. Kuko intego y'iki giterane iravuga ngo, the main purpose of this conference says, bakomeje kubidusomera. They have been reading this scripture. Ariko ndagira ngo mbisubiremo. I want me to repeat once again. Ngo byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba nta mirimo akora? How can it be for a man to claim that he has faith without deeds? Byavura iki kuvuga yuko ufite kwizera ariko akaba nta mirimo ukora? How can it be for you to claim that you have faith without deeds? Umunsi wa mbere, the first day, twarebye inyigisho ivuga ngo ntushobora gukora utaravutse. we looked at the teaching which says you can't work without being born. Kubera iki? Why? Impamvu abantu benshi batagira ishyaka ryo gukorera Imana. The reason why many people have no zeal to serve the Lord, nuko batigeze bavuka mu muryango w'Imana. it is because they have never been born in the family of the Lord. Bakuriye mu itorero. They grow up just in the church. Babatirijwe mu itorero. They have been baptized in the church. Ariko ntabwo bigeze bahinduka ngo baba abana b'Imana. But they have never become the children of God. Kuko ubundi umwana wubaha ababyeyi. A child who obeys the parents, nta nubwo bagomba kumubwiriza kugira ngo akore imirimo. they must not emphasize him just to work in a family. Umwana muzima A child who is normal in their family, in their household, akora imirimo yibwirije. must do the work by his own willing. Kereka iyo uri mu bana babi. Unless you are in the bad children. Mu Rwanda, in Rwanda, baravuga ngo abana ni 3. they say that children are 3. Hari ubwoko butatu bw'abana. That 3 types of children. Hari umwana wibwira. A child who can just give order himself. Hari umwana ubwirwa. There is a child who can be instructed. Hari na tereriyo. There's also, tereriyo. Umwana mbese throw him somewhere, throw him there. Oya tereriyo ntabwo ari cyo bivuga. Ni umwana irresponsible. Rero nawe ushobora kuba umwe muri abo batatu. You might be one of those 3 children. Ariko iyo uri umwana wavutse. But when you are a born child, umunsi wa kabiri twarebye, the second day we looked at inyigisho ivuga ngo ntushobora gukora utarakuze. the teachings which says you can't work without getting a growth. Kuko iyo umuntu adakuze, if you don't get a maturity, arakora, you can work, ariko agakora utuntu tw'abana. but you can work a childish activities or a childish work. Paulo aravuga ngo, then Paul says, nkiri umwana, while I was young, I was a baby. navugaga nk'umwana. I speak like a baby. nkakora nk'abana. I acted like a baby. Ariko mbaye mukuru, but when I grow up, nkora nk'umuntu mukuru. I worked like the grown-up people. Hallelujah. Hallelujah. Uriya rero ntuzabona umuntu udakora umurimo w'Imana. When you see, you will find a person who does not serve the Lord. Ujye wibaza kimwe muri ibyo bibiri. You have to ask those 2 questions. Se uyu muntu yaravutse? Does this person been born? Cyangwa se yaravutse ntiyakura?
Or maybe he has been born but he did not get any growth. ari icyambere But the first one, ntabwo ari cyiza, the first one is not good. ari n'icya kabiri But even the second one, nacyo ntabwo ari it cyiza. is also not good. Kuko buriya ni ikintu gikomeye cyane. It is something which is very hard. Ubyaye umwana When you give birth to a kid, ukamunezerwa, then you feel happy. ariko wajya kubona But when you go and find out, ukabona arakuze, you found the child is growing up, hanyuma agarukira hano, then after it's just limiting from here. ukabona ntagikura, You found it's no longer growing. watangira kubabara. You can start feeling sad. Kuko uyu mwana wawe Because this child of yours, yabaye igikuri. he is an ungrown person. Nibwira yuko mu itorero ry'Imana I think in the church of God, dufitemo ibikuri byinshi. we have the ungrown people. Abantu batakuze. People who are not grown up, Ariko hariho n'abandi but there's others nshobora gukura can grow up, nkareshya ntya, can just get a height, ariko mo imbere mu bwonko but yet inside his brain bikaba bidakora neza. is no longer functioning. Nkakomeza nkakora nk'iby'abana I bato. can continue acting like the babies. Ndetse bakajya banyambika ranje nk'abana bato. They can even dress for me a pampers. Hari abakristo benshi bambaye pampers. There are some of the members of the church who are having the pampers. Iyo wicaye iruhande rw'umwana wambaye pampers, When Pampers. you come closer to a kid who is having a pampers, abantu mwese twagize abana murabizi, all of us, we had babies. wumva umwana adahumura neza. You will feel a bad smell. Hari rero n'abakristo nabo There are some also Christian. usanga bambaye pampers. You find them having pampers. Uyu mukristo ko agaragara nk'ukuze, Then this person appears to be grown-up person. kuki akora ibyaha ntibigire n'icyo bimubwira. Even for not doing sins, it doesn't matter. It doesn't care. Ndetse rimwe na rimwe akabishakira ibisobanuro, And sometimes he can get explanation about them. akigumira mu byaha. And he continues to commit sins. Ntiyakuze neza. He did not grow up the way it was supposed to be. Rero tubitekereze neza. We have to think about it. Ariko izo ni inyigisho z'ejo n'ejo bundi. Those are the teachings of yesterday and yesterday but one. Uyu munsi turiga ijambo rivuga ngo ubuntu bw'Imana bwarabonetse. Today we shall learn at the word which says the grace of God has been found. Inyigisho y'ubuntu bw'Imana. The teachings about the grace of God. Ndabizi abo tutabanye, Those whom we were not together, bamwe bashobora kuvuga ati ni byiza ubwo agiye kwigisha ku buntu bw'Imana. maybe they will be happy because he's going just to speak about the grace of God. Abandi bashobora kuvuga ati karabaye. Then others may say, oh, to Na wa us. muvugabutumwa nawe batumiye nawe aje kutwigisha ku by'ubu. Even this pastor that have been invited is going to preach about the grace. Ariko ntabwo tuzareka kuvuga ubuntu bw'Imana. We will never stop speaking about the grace of God. Kuko ubuntu bw'Imana nibwo buduhesha agakiza. Because by the grace of the Lord we have received Ndagira salvation. ngo uyu munsi I want us today, turebe umuntu wanditse cyane ku buntu bw'Imana. looking at the person who wrote so much about the grace of God. Ariko wakoze imirimo kuruta abandi bose. But he acted a lot than any other person. Noneho dusobanukirwe uburyo ubuntu So that we can get an explanation of the aho grace, kwica umurimo w'Imana instead of spoiling the work of God, ahubwo biwongerera imbaraga. it can just tear up the work of God. Ndagira ngo abantu barimo hano I want everyone who is here. mporana impaka n'abantu bigisha ubuntu, I used to make an argument with the people who teach the grace, cyane cyane kuri za YouTube, mostly on YouTube channels. kuko bigisha inyigisho zidahura n'ijambo ry'Imana. They teach the teaching which is contrary to the word of God. Iri jambo ry'Imana ririhagije. This word of God is enough itself. Ariko sinzi n'umuntu wabateyemo uwo mwuka, But I don't know even the person who brought such kind of cult, babwira ngo kubera ubuntu bw'Imana twagiriwe saying because of the grace of the Lord that we have received, ntabwo dukeneye abapasitori, we no longer need pastors. natwe twigererayo. We too, we can reach there. Kwibaza se uyu muntu wigererayo Then I ask myself, the person who can reach there himself, ajya asoma Bibiliya does he read the Bible? ngo amenye ko Imana ariyo yashyizeho intumwa, So that he may know that God himself put apostles. ishyiraho abahanuzi, Then he appointed even the ishyiraho prophet. ababwirizabutumwa bwiza, He appointed evangelists of the grace. ishyiraho abungeri, He appointed the ishyiraho pastors. abigisha. And he appointed the pastors. Kuko itorero ry'Imana ritagomba kugenda mu kajagari. For the church of God should not be in disorder.
umudendezo wacu our freedom ntabwo twemerera kuzana akajagari mu itorero does ry'Imana. not allow us to bring disorder in the church. Donc nakijijwe n'ubuntu, I've been born by the grace of God. ariko ubuntu I burahindukira have been saved by the grace of God, but it turns around, bukantegeka. it can rule me. Hari ahantu Pawulo abyandika There's neza where Paul wrote, ngo twahoze turi imbata z'ibyaha, we used to be the slaves of sin, tugatanga ingingo zacu ngo zikora ibyaha, and we give our parts of the body for the sins. ngo ariko ubu ngubu kubw'ubuntu bw'Imana But now, because of the grace of the Lord, dutanga ingingo zacu ngo zibe imbata zo gukiranuka. we give our bodies for the work of righteousness. Haleluya. Hallelujah. Imbaraga najyaga nkoresha nkora kwa Satani The power I used to serve the devil, nkazikoresha nkorera Imana, I use it to serve God. kandi jyewe ndabyumva cyane. I understand it, I can get it. Ubundi kera A long time ago, mbere yuko nkizwa before I was saved, nari umunyedini, I used to be a religious leader. not a leader, A religious, I mean, not only a religious nari person. umunyedini, I was a religious person. nkakunda idini yanjye, I loved my religion, ariko nkanga agakiza. but I hate salvation. Habwira abantu ni biriya bintu by'agakiza baba bavuga. I used to tell people the things of salvation that I used to speak. Ibinyoma. It is wrong, it is a deceit. Nta muntu ukizwa, Nobody can be saved. twese dukora ibyaha. We all commit sins. Noneho umunsi hakaba ahantu nakundaga kujya, There is a place where I used to go. umubyeyi waho yari umupantekote, Then the parents of that place was a Pentecost person. uwo mumama yari umupantekote wa wundi wa ancien model, She was a woman of old model. the old model. Nta kindi yaganiraga iyo mwabaga muri hamwe yavugaga Yesu gusa. Nothing else would speak when we were making conversation apart from Jesus. Kandi jye nkaba umupagani, And I was a pagan. ibyo bya Yesu ntibimfateho, The things about Jesus, because I was not concerned. kandi nkakunda kuvuga. And I loved to speak. Uko mubona mvuga niko navugaga ndwanya ibintu by'Imana. The way you can see me speaking, I used to be against the things of the Lord. Nashoboraga no kukwemeza kubivamo ukabivamo. I would even convince you to quit that way. Noneho rimwe njya muri uwo gusura, hari umukobwa twuzuraga wo muri urwo rugo, There is a girl that we used to be friends in that family. twembi twigaga kuri university, We were in the same university. turi inshuti. We were friends. Noneho njya kumusura, I went to visit her. sanga abantu bari bavuye muri Kongo ahantu hitwa Kabera, I found the people from DRC, from Kabera. bari benshi, There were so many. mbicaramo, I started among them. ntangira kubagisha impaka. I started making an argument with them. Impaka ariko za zindi zishyushye. The argument which was very warm. None umugabo umwe arandeba, Then a person looked at me. ngo wewe sha, He said, "You young man, ngo nibyo bigambo byawe, even your speeches, the way you are talking, ngo umwuka nyeretse ko uzaba umukozi w'Imana." the Holy Spirit is showing me that you will be a servant of God." Abwira uwo mugore, Then I used to tell that woman, ngo nturebe uyu muhungu, "Don't you see this man, young man? ngo nturebe uko avuga, Don't mind about what he is speaking. ngo icyatumye Imana imuzana The hano reason why God brought him here ni ukugira ngo umusengere is for you just to pray for him azakizwe, so that he can be saved akorera Imana. and serve God." Hari muri 78, It was in 78. umubyeyi arasenze, Then that woman prayed for me. bifata ubusa. Then I take it for granted. Nothing happened. Yeah, nothing happened. 79, Then in 79, nothing happened. nothing happened. That's how I call it. 80, In 80s, afata ubusa. then nothing happened. 81, In 81, aracyasenga, she was still praying. afata ubusa. Nothing was happening. 82, In 82, ndangiza university, I finished my bahita university. bampa akazi mba umwarimu. They gave me a work of teaching in university. Buriya rero nubona umuntu wari umunyabyaha adafite amafaranga, When you see a pagan, somebody who is not saved without money, iyo abonye amafaranga ibyaha bye bingana n'amafaranga yabonye. when he gets money, his sins will be equal to the amount of money he has gotten. Ibyaha biriyongereye, Then the sins were bound. ubwirasi buriyongereye, The pride was bound. It was a lot. iby'agakiza noneho bigiye kure. The things about salvation was far away from me. Ariko umukecuru aracyasenga. But that woman was praying for me. 83, In 83, banyirukana muri university. they chased me from the university. Ntabwo banyirukanye They did not chase me anyhow kubera ibyaha byanjye, because of my sins. ni kubera politike mbi yabaga mu It Rwanda. was just because of the wrong politics that were there.
banyohereza kwigisha muri sogonderi. They sent me to go and teach in secondary Nka wa school. mwana w'ikirara. I was like the lost son. Nisubiramo ndatekereza. I made in mind Nsoma Bibiliya. reading the Bible. Ndakizwa. I get saved. Ntangira gukorera Imana. I started serving God. Buriya rero iyo tuvuga ubuntu budutera umwete. When we preach about the grace that gives us the zeal, ikintu cyakomezaga kuntera umwete. what that was continued pushing me, giving us zeal, Umana. and God, bishoboka bite ko umuntu warwanyaga ibyawe how can it be somebody who was against your things, umfata ukankura mu byaha, a blasphemer who can take me from there, from sins, ukampa umurimo wawe, and give me your work? noneho njya gukizwa. When I was about to be saved, nkunda umuntu witwa Paul. I love the person called Paul. Paul ni nawe turi bwigeho uyu munsi. is the one whom we are going to learn today. ushaka kumva umuntu wanditse ku buntu If you want to understand a lot about grace, you go and find out kuko Paul. yarazi icyo ubuntu bwakoze muri we. Because he knew what grace did in his life. uzasoma inzandiko za Paulo. Go and read all the epistles of Paul. buriya Paulo atandukanye na Petero. Paul is different from Peter. Petero yihakanye Yesu Peter denied Jesus inshuro eshatu. 3 times. ariko uzasoma inzandiko za But Petero. go and read about Paul. nta hantu na Peter. uzasoma inzandiko za Petero. Go and read the epistles of Peter. nta hantu na hamwe avuga ko yihakanye shebuja. Nowhere he claimed that he has denied Jesus Christ. ariko usoma inzandiko za Paulo. But go and find the epistles of Paul. genda tangara. He said, for me, I am wondering, uwo ni Imana impamagara. God, by calling me, natoteje itorero. I persecuted the church. Yishe n'abakristo. I even killed the believers. Imana irabyirengagiza. But God despised them. He called me. Imu murimo He wayo. gave me his work. Hallelujah. Hallelujah. Ni Paulo buriya aratangaje cyane. Paul is an amazed person. kuko niwe udusobanurira neza iby'ubuntu. Because he's the one who gives the explanation about the grace. akabihuza n'imirimo. He related them with the work. kandi nawe agakora. And him with the work too. Hallelujah. Hallelujah. kuko hari abantu bamwe Because there are some people, bababwira gukora once you ask them to work, ariko bo ntacyo bakora. they don't do anything. reka mbwira abapasitori twicayemo hano. Let me refer to pastors who are seated here. Pastori All the pastors, ntuzigishe ikintu udakora. do not teach what you don't do. Pastori Pastors, ntuzabwira abakristo gukora ikintu utari bukora. don't ask your Christian to do what you don't do. niba ubwiye abakristo ngo tugiye gusenga, If you ask the believers to pray, basange musengane babibone ko nawe usenga. be the sample, be the first one to pray. kuko abapasitori benshi bavuga gusenga Most of the pastors ask their believers, the members of the church, to pray. ariko bo ntibajyamo. But they don't pray. itorero nayoboraga The church that I was leading, ubundi jyewe ngira umuco wo gusenga iminsi 7 y'umwaka utangiye. I have the behavior or the habit of praying seven days when kuva ku itariki ya mbere y'ukwa mbere kugera ku itariki ya karindwi. the year is starting from 1st January to the 7th January. nkasengera akazi nkora. I pray on behalf of the job, the work I do. nkasengera umwaka wose. I pray for the whole year. nkatwara ikaye. nkatwara ikaye nk'iyi. I take my book. nkandikamo iby'Imana imbwiye byose. From my notebook, I write it down whatever God is telling Imana me. niyo yabinyigishije. Because God is the one who taught me. ngira ngo ujye umbaza ibyo ukora. So that you can come and ask me what you have to do. nimara kubikubwira After telling you, ujye unsaba amafaranga yo kubikora. go and ask me the money to finance you. icyo niyo cyane umwete wo gusenga. That is why I was so happy just to pray. noneho Now, ngeze kuri iyo paruwasi when I get to that parish, ndaza nirarira mu rusengero. I passed my night in the temple, aha kuri aritari. just on the altar. ntwara ikintu cyo kwiyorosa. I took something to cover myself. hanyuma nijoro nkiryamira kuri tapi yari ihari. Then during night, I used to lie on the carpet. noneho umwe mu bakozi twakoranaga One of the pastor, the servant or a leader whom we served together, we yari atuye aho ngaho ku kigo cya paruwasi. he was living just nearby the church. niwe wampaye ubwo buhamya. He's the one who gives me the testimony. akajya aza agahagarara ku idirishya. Then he used to come and stand just closer to the window. ariko se buriya koko senior pastor araye mu rusengero. Then he wondered, can it be possible the senior pastor to just pass the night in the temple? ijoro rya mbere The first night. ararebye. Then he was just watching over me. asanga ndahari. Then he found I'm there. ijoro rya kabiri The second night, asanga ndahari. he found me in the church. ijoro rya gatatu At the third night, asanga ndahari. I was there. ijoro rya kane The fourth night, asanga ndahari. I was there. irya gatanu The fifth one, irya the gatandatu sixth one,
To the 7th one I finished. noneho twicaye mu nama When I went to the council, aravuga ngo mbabwire rero mwabantu then he said, let me tell you, my brethren, ngo uyu mugabo azaduteranya n'Imana. this man will accuse us to God. Umuntu utuyobora The person who is the senior leader, akarara iminsi 7 mu then he rusengero, can pass 7 days sleeping in the church the whole night. nitudasenga tuzavuga iki? If we don't pray, what can we give the excuse? Ntuzabwire abakristo gusenga utari busenge. Do not tell your believers, the members of the church, to pray if you don't pray. Kandi burya ahantu hakunze kuba ikibazo gikomeye, Where you find so many problems, abayumbe mu mpeperi, Wambezi or the intercessors, abayumbe intercessors. dore abantu bagora abapastori ba mbere n'abangaba. These are the people who are so difficult for the servant. Abayumbe mana abayumbe. Intercessors, guys. Ariko impamvu bagora abapastori, Do you know why that's so hard to be led? ntibajya babona mu bayumbe. You don't find the pastors in the midst of the intercessors. Nta nubwo babazi, They don't even know them. nta nubwo bazi icyo bamaze. They don't even know their use. Rero nagezeyo For me, I went there. mpamagara abanyamasengesho, I called upon the intercessors, all the intercessors. musengera. I asked them, where do you go to do your intercession? Bati mu ngo kwa bakanaka. They said in our families. So murambwira ko mujya gusengera mu ngo. Then I asked them, are you explaining me that you pray at home? Amadayimoni akugama mu rusengero. And the demon stays in the church. So muheru uyu munsi From now on, amasengesho ajya abera mu rusengero. let your prayer be hosted in the church. Bati They say, oh, uyu mupastori ni bwoko ki? what kind of pastor is this? Nabo nibo babimbwiye. They're the one who told me such kind of thing. Pastor, ibyo tubwira nibyo. They asked me, Pastor, what are you? Is this what you are telling us true? Ejo bundi bansezeraho ngira ngo mwarabyumvise. Then yesterday, last week when they were, Umwe muri bo yaravuze ngo yaje ninjoro. the last word they were telling me, they said, Ngo aravuga ngo nigiri buyobora amasengesho. they came tonight and say, Pastor is the one who will lead the prayer. Pastor ni uri buyobora They amasengesho. say, the senior pastor is the one to lead the prayer. None se pastor arasenga. How can, then he said, is pastor a prayerful person? Ntabwo rero kujya muri ibyo ngibyo. Ariko nujya kubwira abantu ikintu. But if you ask people to do those things, Igore nibura ubonekeyo. try to find your time to go with them, to be with them. Reka ntuma abapastori bari hano. Let me send the pastors who are here. Niba mushaka ko abayumbe bagaruka mu itorero bagakora umurimo w'Imana, If you want intercessor to come in the church and do the work of the service, nimubinjize mu mirimo. go and put them into activity to Ariko work. namwe abayumbe mwicayemo hano, And you intercessors who are seated here, muve mugasuzuguro. just leave your disobedience. Kuko buriya ministeri zose zigomba gukorera munsi y'ubuyobozi bw'itorero. All the ministries must act under the leadership of the church. Ko tugomba gukora umurimo w'Imana mu mbaraga ariko muri gahunda. We must do the work of God strongly but orderly. Abandi bantu bagora abapastori Some other people are hard to be led, n'urubyiruko. that the youth. Ariko nabo bagomba gukora umurimo w'Imana kandi muri gahunda. But them too, they should do the work of service in order. Aha rero ni ikintu tugomba kumva neza. That is the thing that you should understand. Paulo adusobanurira neza iby'ubuntu bw'Imana. Reka ngaruke ku nyigisho. Paul explains well about the preachings of the grace of God. Kandi ibyo yigisha arabikora. And whatever Paul was teaching, he was acting. Niyo mpamvu atanga ubuhamya. Reason why he gave the testimony. Akavuga ati jewe mureba. He said, I, Paul, whom you can see, Nari umunyabyaha. I used to be a sinner. Nari umunyedini. I used to be a religious person. Nangaga ibya Yesu. I hate the things of Jesus. Natotesha abakristo. I persecuted the members of the church, the Christians. By the grace of God, Imana irampamagara. God called me. Imaze kumpamagara. After calling me, Ubuntu buransunika. the grace of God pushed me. Kuko kumenya iby'Imana yagukoreye. By knowing what God did for you, Ibyo bikongerera imbaraga. it gives you the power and the strength. Hallelujah. Hallelujah. Umva uko Paulo yandika Listen to how Paul is writing muri Tito. in the book of Titus. Niho ngiye guhera hanyuma ngende muvugaho cyane. I will start from Titus so that I can continue. Ibintu bitanu twiga ku buntu. 5 things we can learn from the grace. Murongo wa 11 w'igice cya kabiri muri Tito. Chapter 2 verse 11. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion. Bukatwigisha kujya twirinda. And to live self-controlled, Dukiranuka. upright, Kubaha Imana. godly lives Mu gihe cya none. in the present age. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha. While we wait for the blessed hope
ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, Who is our great God and Savior Jesus Christ, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, who gave himself for us to redeem us from all the wickedness, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza, and to purify for himself a people that are his very own and eager to do what is good. ujye uvuga ibyo kandi ubibahugure. These then are the things you should teach and encourage, ubahana nk'ufite ubutware rwose, rebuke with all authority. ntihakagire ugusuzugura. Do not let anyone despise you. Haleluya. Hallelujah. Ubuntu bw'Imana, The grace of God. ikintu cya mbere Pawulo avuga ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Paul said, by the grace of God that brings salvation to people has been found. Aha niho twese tugomba guhera. Here is where all of us we should start from. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza The bwarabonetse. grace of God that brings salvation to all men has been found. Umuntu utarasobanukiwe iyo ngingo ya mbere ntashobora gukorera Imana. The person who did not understand this first part can never serve God. Kuko ugomba kubanza ugafata agakiza. You must first of all receive salvation. Ukaba uzi ko ufite agakiza. You have to know that you have salvation. Ukaba uzi ko wanditse mu gitabo cy'ubugingo. You have to know that your name is written in the book of life. Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe. You have to know that Jesus Christ is the Lord and Savior of your Ukaba soul. ufite ibyiringiro by'ubugingo bw'iteka. You have the hope of the life of eternal life. Icyo nicyo kituma dushobora gukora. That is why we can be able to serve God. Ubuntu buzanira abantu bose agakiza. The grace of God that brings salvation to all men. Ariko icya kabiri, The second word, hari icyo butwigisha. that is what it teaches us. Ngo butwigisha kureka kutubaha Imana. It teaches us to say no to ungodliness. Aha niho najya numvikana n'abanyabuntu bavuga ko twemerewe gukora ibyaha. That is how some false teachers that claims to be the gracious that teach about not to serve God are. Ngo ushobora kwikorera ibyaha. That you can commit sins. Ngo byararihiriwe. That it has been paid. Ngo ntacyo bizagutwara. But you have no harm. Bizakigutwara. It will harm you. Kuko hano baratubwiye ngo ubuntu bw'Imana butwigisha kwirinda ibyaha. The grace of God brings us the self-control. Butwigisha kureka kutubaha Imana. It teaches us to live or to say no to ungodliness. Say no. To say no. Satani yaza kuzanira ungodliness kutubaha Imana ukavuga ngo When the devil brings the ungodliness to you or disobedience, you say no. Yewe kubw'ubuntu bw'Imana nagiriwe. Then you respond to the devil and say, by the grace of God, I say no. I am saying no, oh yeah. Yaza n'ubusambanyi. When the devil brings fornication, I say no. you say no. Yaza na corruption. When he brings corruption, I say no. you say no. Yaza n'amahane. When he brings I maybe say no. argument, you say no. Kuko hano baratubwiye ngo ubu buntu bw'Imana Because the Bible has said the grace of God, butwigisha kureka kutubaha Imana. it teaches us to say no to ungodliness. Ngo n'irari ry'ibyisi. And also the worldly passion. Irari ry'ibyisi. The worldly passion. Ibikurura amaso. Or the lust of the eyes. Irari ry'ibyisi. The passion of the things of the world. Satani yaza kubunzaho ibyisi. When the devil shows you the lust of the things of the world, ahubwo tumbabarire. you say, excuse me, Kubwo buntu bw'Imana nahawe. by the grace of God, Ibi sinkibijyamo. these are the worldly passion. I don't commit them. Hallelujah. Hallelujah. Iki umukristo uzabisobanukirwa. Then a believer, any Christian who will understand this, Azaryoherwa n'ubuntu. you will feel how the sweetness of the grace is. Hanyuma After, therefore, kandi butwigisha kwirinda. it teaches us to be having the self-control, Dukiranuka. being upright. So nirinze ibyisi. I self-controlled myself from the things of the world. No muri ino nzira y'Imana. But even the path of righteousness, the path of God, hari umuhanda. there is a highway. Yesu yaravuze ngo inzira igana mu ijuru irafunganye. Jesus Christ says that the way to heaven is very narrow, ariko tuyigendamo. but we walk in it. Kandi impamvu avuga ko ifunganye The reason why they say it is narrow, nuko ifite
inzitiro ku mpande zombi. It is because it has fences on the sides, both sides. Izi fences, Those fences, izi nzitiro these fences, zigizwe n'amategeko y'Imana. they are made of the laws of God. Aha nanoneho niho ntumvikana n'abanyabuntu. That is how also I'm contrary to those who teach the grace. Baravuga ngo amategeko yavuyeho. But the laws has been taken away. Ntibibaho. There is no way it has been taken Turi away. abaturage bo mu bwami bw'Imana. Because we are the citizens of we are the citizens of the kingdom of heaven. Nta gihugu kibaho kitagira amategeko. There is no any country without constitution or the laws. Nta rugo rwiyubaha rutagira amategeko. There is no any family that is well without having the laws to control it. Ntabwo rero ubuntu bukuraho amategeko. There is no any way that the grace can abandon, can leave Ahubwo the icyo laws. ubuntu bukora. But what the grace does, Iyo umaze kubisobanukirwa after being aware of them ukamenya uwo uriwe, and knowing who you are, ntabwo ukenera amategeko. you no longer need the law. Ntabwo ugiye ntwarwa n'amategeko. You are no longer being led by the Ntabwo law. nkoreshwa n'amategeko. I'm no longer being, there's some CCTV cameras along the road. Tuzita Sophia. We call them, it's here, Kubera it's ko bigeze CCTV. kuzana ikirobo kivuga cyitwaga Sophia. There is a robot camera that's called Sophia. Noneho rero tuzita Sophia. We call them Sophia, those cameras. Iyo ugenze wihutira gufata, When you drive in a high speed, they can catch you. kubita ifoto yawe, They can take photograph a picture kuko ubu plates zacu ziriya z'imodoka because the plate number plate, bazihuje n'indangamuntu. they have connected them with our IDs. Nk'ubu ngubu Like now, plate y'imodoka yanjye the number plate of my car, RAA 303V. RAA 300V. Iyo kamera yifashe, Once the robot camera catches it, hita mbibona kuri telefone yanjye. I can see it automatically through my phone, on my phone. Wanyuze Rwamagana, Then I say you are passed through Rwamagana, Kigabiro, Chigabiro, ugendera muri 80 on high speed, kandi ari araha 60. and yet you are supposed to drive in the 60. Wihutire kujya kuri polisi, Rush to go to police wishyure station 25,000. so that you can pay 25,000. Nta mahane utera. You can never make an argument. Ariko kubera ibyo ngibyo, But because of this, nanjye naribwirije, and I myself, I told myself, iyo mbonye icyapa cya 60, once I see the signboard of 60 speed, imodoka ndayimanura, then I will slow down my ayishyira muri speed. 55. I slow down my speed on 55 abanzi ngo kamera ntishobora kumva, because I have to know that that camera can never catch me again. kuko iyo wamaze gusobanukirwa uriwe, After knowing who you are, si ngombwa ko bakwibutsa it's kugenda uko ugomba kugenda, not a must somebody to remote you and to tell you how to walk. kuko njye kubyiga Because when I learned this, batarashyiraho izo kamera, before they put those cameras along the road, umupolisi yaramfashe, I was caught by police. narihutaga pe, I was driving in a high speed. arampagarika, Then he stopped me. afataga karine, He took just a notebook. arazaza ku idirishya ryanjye, He came just nearby my window ko mu Rwanda cyitwa ikidogo ntikora, of my car. hanyuma amanura ikirahuri, Then I just descend my mirrors, the glasses of my car. hanyuma araza arambwira ngo ngo pastor ngo ni wowe. Then he came and said, "Oh, is it you, Pastor?" Numva ni nkari maka mpaye, numva mbese ni It's like anointing. pastori ni wowe urimo kugenda wica amategeko utyo. Then imagine it was anointing. He said, "Such kind, you pastor, you are spoiling the laws. You are not ariko si obeying the law." yashakaga kuvuga, But it's not the policeman was referring. He was ahubwo saying, umwuka niwe wabinsobanuriye atyo. but the Holy Spirit explained them to me. Arambwira ati se wamenye, Then he said, "Did you know me? Do you know me? do you remember me? Do you remember me?" Ndamwitegereza ndamubwira nto yanti zigiye kogera icyaha ku kindi, Then I looked at him. I said, "I should not add a sin to another sin." ati kandi warigeze kungirira neza. And he said, "You did something good to me." Numva ibyiringiro biragarutse, Then I feel a hope rising from inside within me. ntinagukoreye iki se? Then I said, "What did I do for you?" Ati kera niga segonderi, Then he said, "When I was in secondary school." ati bigeze kumpa amafaranga, ati banyirukanye mu ishuri. He said, "There's a time you gave me money just to pay the school fees." Nibyo nabikoreye abana benshi ntabwo nashoboraga Now, for me, I said, I did it for many students. I can't remember. ariko ubwo nanjye mba ndamufashe, But I too, I remembered him. ese ko nakugiriye neza nanjye wangiriye neza. Then, okay, I told him, if I did good to you, why can't you spare me? Ati nkukorera iki? Then he asked me, what can I do? Ndeka ngende ndihuta. Just release me so that I can go. Arambwira ngo pastor, ngo yataba wowe. Then he said, Pastor, because it is you,
ngo mba nkwandikiye ukuntu wagendaga ntabwo nari kukubabarira. If it wasn't you, I should punish you because of the speed you have driving in. Ngo ndakubabarira. But because it is you, I forgive you. Ngo ariko But ngo ngiye kukubwira ikintu kimwe. I want to tell you one thing. Ngo maze nuva hano Once you leave here, ugende buhoro. just slow down your speed Ngo turacyagukeneye. because we still need you. Genda mbitekereza. Then I continue meditating about the word. Koko nahangeze. It's here, this point where I'm getting. Ni wa mugani w'Abanyarwanda bavuga ngo igi ryahariye inyoni. What has been punished the bad? Ubu ngubu umwana ni urimo kunyibutsa ko kugenda neza mu muhanda ari inyungu zanjye kuruta ko inyungu ze. Imagine a person is reminding me how to drive goodly in a good way, yet I know it. Guhera uwo munsi. From that day, Fata icyemezo. I decided Ngiye kujya nkiranuka no mu muhanda. to be even being an upright person during on the road. Amategeko kuko ndi umupastor. Obeying the rules of the government. Kubera yuko buriya ubu buntu bw'Imana. This grace of God, Bwangize icyo ndicyo. it has made me what I am today. Icyo ndicyo rero. What I am today, Ngomba kucyubahisha. I must now respect it. Nkagenda nkiranuka. I walk as an upright person Nirinda by self-controlling myself kuko nagiriwe ubuntu. because God has been gracious to me. Hallelujah. Hallelujah. Abuze kubona uri pastori. Can you see a person to be a pastor? Kamusanga mu bintu by'amanyanga. You found him in some wrong things, stuff doing. Uyu muntu azi icyo ari cyo. Does this person know what he is? Uzi ko uri umukozi w'Imana. Do you know that you're a servant of God? Uzi ko ugomba kwiyubahisha. Do you know that you have to be a self-controlled Uzi ko person? ugomba kubahisha akazi kawe. You know that you should be a respectful person. Uzi ko ugomba kubahisha shobuja. Do you know you should be respectful to your master? Uretse ko hariho abantu bamwe bakibyitirira ariko batakira abagaragu be. But there are some other people who are still calling themselves the servant, the followers of God, yet they are no longer. Kuko muri no minsi dufite abantu. And nowadays we have people. Kumva hagaze hano ku gatuti. You found him standing on the altar. Ni bishop ni pastori. He's a bishop or a pastor. Ati Bibiliya irashaje yari kwe gukosorwa. Then he said, this Bible is old, it must be rectified. Tukayihuza n'imitekerereze y'igihe turimo. We should amend it and relate it to the life we are living. Mu ijuru bakavuga ngo uriya. Then in heaven they say, that person ntakiri umukozi wacu. is no longer our servant. Kuko aravuguruza ibyo twavuze. Because he's amending what we have now established. Hari abantu Imana yirukanye. There are some of the people God chased away. Ariko baguma mu myanya. But they remained in their position. Ariko ko Imana kuko ari Imana. But because God is rich in mercy, irabyihanganira. He can bear with you. Ko n'ubundi si yuzuye abanyabyaha. Because even the world is full of the sinners. Si wowe wenyine uri mu isi yacu. You are not the only one who is in the world. Ariko niba uhagaze ukitirirwa ubuntu bw'Imana. But if you are standing, you know that God has been gracious to you. Pawulo yandikiye Timoteyo. Paul wrote to Timothy. Aramubwira ngo. He said, ubuntu bw'Imana. the grace of God. Oya ndeka mbisome neza. Urufatiro rw'Imana. Timoteyo wa kabiri ibice 2:19. Second book of Timothy. Ariko reka mere kuri 15 kuko bijyanye n'ibyo turimo kwiga nyuma nge ku ngingo. Chapter 2 verse 15. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa. Do your best to present yourself to God as one approved. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'umukozi ushimwa. Do your best to present yourself to God as one approved. Umukozi udakwiriye kugira ipfunwe. A workman who does not need to be ashamed. Ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. And who correctly handles the word of the truth. Umurongo wa 19 akavuga ngo 19 verse 19. Kuko urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Nevertheless, God's solid foundation stands firm. Wanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Sealed with this inscription, the Lord knows those who are his. Ngo kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunga. And everyone who confesses the name of the Lord must turn away from the wickedness. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo ubuntu bw'Imana butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'isi ukatwigisha kujya twirinda dukiranuka. Reason why Paul said the grace of God teaches us to say no to ungodliness and to have the self-control. Kandi ngo tukubaha Imana mu gihe cya none. And obey God in recent on present time. Kuko igihe cya none gifite imitekerereze. The present time have its now thought. Gifite imikorere. It's work.
ivuguruza Imana, which is contrary to the mind ariko of God. twebwe abamenye ubuntu bw'Imana But we who have known the grace of God, twigishwa kubaha Imana mu gihe cya none. we are taught to obey God in recent days. Haleluya. Hallelujah. Hanyuma ikidutera kubaha Imana mu gihe cya none, What makes us to obey God in recent days, in the present time? Bishop yigishije ku mugisha, Bishop taught about blessings. iby'Imana yadusezeranije, What God promised us. iby'Imana yatuvuzeho, What God spoke about us. twese uko tungana. We, all of us, the number we are. Imana ikurema When God was creating you, hari icyo yakuvuzeho. there's what He spoke about you. Biravuga ngo uyu muntu ubwo muremye, Then He said, even if I'm creating this person, muremye neza. I am creating him well. Kuko Bibiliya iravuga ngo Because the Bible says, turi abantu Imana yaremye, we are His workmanship, ituremeye imirimo myiza, created in Him for the good work yiteguriye kera that has predestined a long time, ngo tuyigenderemo muri Kristo. so that we may walk in it in Christ. Donc uvuka, When you were born, Imana yakwanditseho. God made a mark. He marked Iravuga you. ngo uyu muntu, He said, this, He made that seal. uyu He muhungu, said, this man, uyu mukobwa this girl, ndamuremye, I'm creating him. kandi Then hari imirimo myiza muremeye agomba kuzankorera. there is the good work I've created him for, he must do. Ubuzima bugira akamaro The life of good purpose ni ubuzima butangira uzi ko hari icyo Imana yakuvuzeho. is the life that you start by knowing what God says about you. Natwe nk'ababyeyi, And we as the parents, abagifite abana batoya, those who are still having the young children, ariko natwe dufite bakuru, but we too who have the old one, kubibibutsa ni byiza. to remind them is good, is more important. Wanjye muto yararangiza universite, The last born of mine is now finishing the university, ariko nawe ndacyamufiteho responsibility but I'm having the responsibility over her. yo kumwibutsa yuko Imana imurema hari imirimo myiza yiteguriye kera ngo ayigenderemo. To remind her or him that God created him for the good work to walk in them. Buriya iyo ufashe agahinja, When you take just a baby born, hari igihe njya mfata uduhinja mu ntoki, there's a time I used to hold the new baby born ababyeyi baje gushima Imana, when the parents have come to dedicate them. kirya gihe ndacyubaha cyane, I just respected that time. kuko burya mu ntoki zanjye mbafashemo icyerekezo cy'Imana. In my hand, I'm holding the direction of God. Niyo mbasengera ndabasengera nkavuga ngo Mana, And when I dedicate them, I say, oh ntabwo God, tuzi icyo uyu mwana azaba, we don't know what this child will be, ariko ndamusengeye nk'umukozi wawe but I pray for him as your servant, ngo umushyireho umwuka wawe wera, so that he may pour down the Holy Spirit over kugira ngo him, azakura akunda inzira zawe, so that he may grow up following your kandi ways, azasohoza imigambi wari ufite ubwo wamurema, and so that he may fulfill the purpose of your word to create kugira him, ngo aheshe izina ryawe icyubahiro, so that he may glorify your name, kandi abere abantu bose umugisha, and so that he may be a blessing to every abere man, umuryango so that w'umunezero, he can be a joy to the family, abishema ry'ababyeyi. and to be the honor to the parents. Kuko ubundi icyo ngicyo nicyo buri muntu wese yaremewe, That is the reason why every person has been created, guhesha Imana icyubahiro to glorify our God no kubera abandi umugisha. and to be a blessing to Ibyo others. twese Imana yabituvuzeho. We all of us are equal. God spoke about it. Hari abantu murabona ngo bari mu bahanuzi The people you see being among the prophets, ngo Imana iramvugaho iki, what God is speaking about me. ariko wayibajije, Why can't you ask him? ibaza irakubwira, Ask him, he will tell you. byoroshye gutyo. It is very simple. Nubyuka mu gitondo When you wake up early in the morning, ujye ubwira Imana go and ask God, ngo Mwami Imana, our Lord, ntabwo nzi icyo umpereye uyu munsi, I don't know what you will have prepared for me today, ariko hari ikintu kimwe nzi, but there's just one thing that I know. hari imirimo myiza There's the good work witeguriye kera that you have predestined ngo before, yigenderemo, so that I may walk in them. uyobore intambwe zanjye. Just lead in my steps. Ariko ikintu gitangaje cyane, Something amazing, iyo usenga utyo buri munsi when you pray every day like that, ubikuye ku mutima, from the bottom of your heart, Imana irabikora. God does it. Noneho umuntu akazakubwira Then the person will tell you, ati wigeze kungirira neza, you used to do a favor to me. ntunabyibuke. Do not remember. Kubera iki? Why? Nta nubwo wabyitayeho. You did not even care about them. Imana yabigushyizemo uwo munsi, God put them in you iravuga ngo wambwiye ko nkuyobora mu mirimo myiza, because I said I will lead you in the good work. uyu mwana nzanye That this child that I brought ni umurimo mwiza, is the good work. ukamuha amafaranga Then you give him money. agahora abyibuka.
Then you continue remembering it. undi akaza Then another one will come. ukamusengera Then you pray for him. or her. hari igihe wansengeye Then he said, there's a time you prayed for me. ugasanga we ntunabyibuka Then you found him, he does ariko not Imana even remember. yamuzanye uwo munsi But God who brought him, byari mu murimo it mwiza. was just in the good plan of God. Hallelujah. Hallelujah. kubera ko twese hari icyo Imana yatuvuzeho Because all of us, that is what God spoke about us. hari imigisha dutegereje There is the blessing that we are expecting izana n'ubuntu bw'Imana. that is coming along with the grace of God. Abagiriwe ubuntu Those who have been gracious, bakinjira mu buntu, who have gotten the grace of ubwo God. buntu bwatwinjije mu muryango w'Imana. The grace of God has inserted us into the family of God. Nge ntegereje kuzajya iwacu. I am waiting to go to our home. Hari abantu usanga bavuga ngo Mana ngo wenda ibintu bireke ngo uzampa ijuru ngo Mana umbabarire uzampa ijuru ngabwira ngo kuki musengera ijuru. That those who say, let me pray for the heaven, God, oh, give me heaven. Just other things, leave them, just give me Ijuru heaven. ryaje mu ipaki y'agakiza. Heaven has come into the package of salvation. Wa munsi wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami. When you received Jesus as the Redeemer and Savior, Baguhaye passport y'ijuru. they gave you the passport of heaven. Iyi passport The passport you can see, iravuga ngo umuntu ufite iyi passport it says that whoever that holds this passport, Leta y'u Rwanda iremera yuko ari umunyarwanda. the government of Rwanda testifies that Iyo he's a ntwaye iyi Rwandan. passport When I have this passport, nkajya kuri airport i Kigali, then I go to the airport in Rwanda. nta nubwo basigaye badutereramo amakashi iyo dutashye twebwe. They don't only stamp the stamps that they used to stamp. Nca muri ndi umunyarwanda. I just go to Ndumunyarwanda. I'm a Rwandan. Hari akamashini There's a machine kandi umunyarwanda. which is called the I am a Rwandan. Nkubitamo passport I just insert my passport there. nkashyiraho n'igikumu. I can even my finger can. Kavuga ngo uyu ni umunyarwanda. Then I say this is a Rwandan. Imashini igakingura. Then the machine can open. The machine can Ahita ntaha open. iwacu. Then I can go home. Buriya no mu ijuru niko bimeze. Even in heaven, the same way. Iyo ufite ubuntu bw'Imana If you have the grace of God, ukagendana na then Yesu, you walk with Jesus. ibyiringiro by'ubugingo. The hope of the eternal life. Umunsi nzava ku isi When I will depart from the earth, genda I go. aho ni ndaje Then I say, I'm coming. bagakingura. Then they open the doors. Ngo ni iwacu. Because it's our home. Nta nubwo nzagombera gukomanga. I will need not even to know. Nzajya kuzamuka babizi konje. I will go up knowing that they are expecting me to come. I'm coming. Muribuka batera Stefano amabuye. You remember when they stoned Stephen to death? Hallelujah. Hallelujah. Stefano yaricaye. Stephen was seated. Aravuga ati nimwihanganeho gatoya. Then he said, wait a little bit. Ati mbonye umwana I w'Imana can see the Son of God ahagaze iburyo bw'Imana. standing at the right hand of God. Ubundi Bibiliya yatubwira The Bible says ngo abayicaye iburyo bw'Imana data dusabira. he seated at the right hand of God doing intercession. Ariko Stefano we yamubonye ahagaze. But Stephen saw him standing. Kuki yari ahagaze? Why was Jesus Christ standing? Yari abizi ko Stefano bagiye He knew kumutera. that Stephen is about to be stoned to death. Aravuga ataransanga ku Then muryango. he said, I will find him to the gate, Mutegereje. waiting for me. Uwo munsi ndawutegereje. I'm waiting for that day to happen. Hallelujah. Hallelujah. Amukora mu ntoki. Then they made a handshake. Aravuga ati They congratulations. they shake their hand and say, congratulations. Welcome home. Welcome home. Kaze imuhira. Kazi muhira. Welcome home. Twakubonye. We have seen you. Urimo kuvuga ijuru neza. When you have been testifying about heaven. Urimo gukora umurimo wawe neza. When you have been doing your work of service well. Baguhekenyera amenyo. Then they will have been now. Muzarebe mu gice cya gatandatu. You go and look in the chapter Ngo 6. bahekenye amenyo. They have been just they have been chewing their teeth. Ngo bamubonye bamurebye. When they saw him, Ngo babona asa na marayika. they saw him looking like an angel. Usute iyi si guhekenyeye amenyo. How do you look like when the heavens they are just chewing their teeth? Iyi si guhekenyeye amenyo wowe usute. I mean when the world is chewing their teeth. Ariko abantu batangiye kumuhekenyera amenyo. But people have started chewing their teeth for you, against you. Hanyuma areba mu ijuru. But just he looked up in heaven. Abona Yesu. He saw Jesus. Urumuri rw'ijuru rumukubitaho. Then the light of heaven just came to Bahindukiye him. bamurebye babona asa na marayika. When they looked at him, they saw looking like an angel. Ntibyanabatera n'ubwoba. They were not even frightened by what Bamutera happened. amabuye. They stoned him to death. Ariko agiye gupfa. But when he was about to die, Avuga amasengesho nk'aya Yesu. he prayed the prayer like Jesus Ati Christ. data. And Father, I know I'm coming home. I know I am coming. Nzikozi wa imuhira. Iki cyaha ntukibabareho. Just do not count this sin upon them. Apfa nka Yesu. He died like Jesus. Hanyuma ageze imbere ya Yesu. When he came to Jesus, before Jesus, njya mbitekereza amarira akaza mu maso. I used to meditate and feel the tears running down in my eyes.
amukora mu ntoki Then I shaked his aramubwira ngo hand. Stephen I said, Stephen, I'm proud of you I'm proud of you. ndumva Ndakwirata. rwose mfite ishema ry'uko mfite umwigisha umeze nkawe I'm proud of being your God and you are my apostle. narakurebaga uri hariya ku isi When I was beholding unto you when you are still in the urimo world, kunkorera when you were serving me, ujya impaka n'abarya abanyakureni making an argument with the cool night, bakubeshyera they have been speaking the deceit against you. They took you. ntiwagira ubwoba You did not even fear. umvuga neza You testify me. urangije Then after, urangiza neza you ended your journey well. bagiye kugutera amabuye When they stoned you to death, ntiwahekenya amenyo you didn't even chew your teeth. ubasabira umugisha Then you prayed the blessing upon them. I'm proud of you I'm proud of you. burya hari abantu imana ireba There are some people whom God avuga ngo uriya can see and say, this person antera ishema is a great man. I'm proud of him. mu bintu rero bishobora kugutera umwete The things that can make you to be proud of, ni ukumva umwami wawe akureba or it can make you having the zeal to see your Lord looking at you kandi agutegereje and is expecting you. ukavuga ngo ningera imbere There is a when I come before him, sinzakorwa n'isoni I shall never be ashamed. sinzamwaramwara I shall never be ashamed. ntegereje umunsi azambwira I am waiting the day that he will say, ngo ikaze mu rugo welcome home, aho naguteguriye where I have prepared you. haleluya Hallelujah. niyo mpamvu Pawulo avuga ngo ubu buntu Reason why Paul said this grace, buduha ibyiringiro by'icyo gihe it gives us the hope of eternal life. haleluya Hallelujah. aha rero iyo wisobanukiwe When you come to an understanding of this, uwicayemo hano wese whoever who is seated uzi here, ko iyo turimo kugenda who knows that when you make your movement, urwandiko rw'abaheburayo the one who wrote the book of Hebrews, yaranditse ngo ubwo dukikijwe n'igicu cy'abahamya bangana he wrote and said, yeah, once we are surrounded by the great cloud of the twiyambura ibituremerera the witness, take off everything heavy to us, n'icyaha gishobora kutwizingiraho vuba the sin that can entangle us, dusiganirwaho dutegekwa so that we can run a race dutumbiriye Yesu wenyine heading to Jesus Christ, uwo beholding niwe to him. banze ryo kwizera kwacu He is the founder of our faith kandi niwe ugusohoza and rwose is the finisher of our faith. haleluya Hallelujah. Glory to God. kera jyewe nari umwaterete I used to be an athlete, iyi Pastor. mvugo ndayumva neza I understand this language they used, twajyaga ku kibuga this terminology that they can use. They are using. twikuraho jezi zikuremereye We used to go to the ground and remove whatever things is heavy. ukakuramo inkweto za pantufure twabaga twambaye Then you take off all the shoes that you used to wear. ukambara utundi dukweto tuba dufite udusumari twitwa spikes Then you wear the spiked shoes, zo abantu bakoresha biruka those that the athletes used to run the marathon. hanyuma ukiruka not They- marathon ntabwo bashyiramo spikes They don't use it. Oh, yes. njye nakoraga 400 ni speed It's just the speed they used to run. noneho warangiza Then after, ukambara jezi yawe then you put on your jersey. ukicara muri stade Then you sit in the ground. ukareba abandi biruka Then you are an spectator looking how they are icyo running. kigereranyo Pawulo akoresha That is the example that Paul used. hari ba Petero bagiye mbere There are Peter who went ahead of hari him. ba Mose bagiye There are mbere Moses who went ahead of hari him. ba Dawidi bagiye There are mbere David who went ahead of hari him. ba Pawulo bagiye There are mbere Paul. bicaye mu stade They are seated in the barimo stadium. baratureba They twiruka are looking at us running. kandi hagati muri bo bicaranye na Yesu In their midst there is Jesus. baratureba twiruka They are looking at you, bakavuga ati yes making your movement the race you're running. murebe uriya muhungu See how this guy, witwa Alex who is called Alex, murebe ukuntu arimo kwiruka look at how he's running his race. watch out young man Yeah, watch that young man. niwe ndimo kubwira I am the one. Yesu arakureba Jesus Christ is looking at me. he knows how you run He is beholding out how Nanjye I'm muzee. doing. Even you, ku myaka yanjye 65 in my 65 years, kavuga atari kuriya musaza they say this old man he's still running is still running the race. I'm proud of him I'm proud of you guys. Ndakwishimiye. haleluya Hallelujah. kuko reka nangize Let me conclude. Pawulo aratubwira ngo Paul said, aka gakiza this salvation, ubu buntu this grace, ngo yatwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose he gave himself away so that he may redeem us from all the wickedness, kugira ngo yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite to purify for himself the people that are his and very own and eager to do what is good. Oya, ugarukira a holy nation
the holy nation. twebwe turi abaturage We are the citizen bo mu bwoko bw'Imana. of the tribe of the people Petero of God. yaranditse aravuga ngo kera ntimwari ubwoko, Peter wrote and said a long time we were not even ngo the ariko ubu nation. ngubu But now yatugize ubwoko he made us to be a nation bw'abatambyi of the priest n'abami. and also the king. Mu byahishwe bakatubwira ngo ndetse tuzimana na Kristo. In Revelation it says we shall reign with Christ. I'm a prince in the making. Ndi igikomangoma Imana irimo kugenda itunganya. I am the priest that God is continue preparing. Iki ngiki rero iyo umaze kugisobanura After knowing this, ngo Yesu yatugize ubwoko bwe, Jesus Christ made us to be his nation. arangiriza ku ijambo riburangirizeho. Then he wind with the word that I shall wind with. Abantu bagira ishyaka ry'imirimo myiza. Who have the zeal of the good work. Ishyaka The zeal. ntabwo ari abantu bakoreshwa imirimo myiza. Not those who are made to do good work. Bo bagira ishyaka. They have the zeal. Babwiriza bafite ishyaka. They preach with the zeal. Muzitegereze Pawulo, Look at Paul. kubera ko niwe wanditse n'ayo magambo. Because he's the one who wrote these words. Ibintu by'ubuntu niwe wabyanditseho kurusha abandi bose. The things about grace is Paul who wrote more than any other person. Nta n'uwakoze imirimo nk'iyi. And nobody worked or acted like Paul. Paul. Icya mbere yemeraga ko ari umunyabyaha wagiriwe neza. First of all, he said, I am a sinner that God favored. Akavuga ati singira ubwoba bwo guhamya ko nari umunyabyaha. He said, I don't even fear to testify that I used to be a sinner. Kuko ubuntu bw'Imana bugaragarira mu guca bugufi ukemera ko uri umunyabyaha wagiriwe neza. Because the grace of God is found when you are humble and accept that you are a sinner. Abantu benshi rero, Many people, iyo tumaze kuba abapasitori, after being or becoming a pastor, wambara ikote, you put on your suit, hanyuma ukabyimba, then you feel proud. ukaba murumuna w'Imana. Then you feel you are the young brother of God. The young brother of God. Ca bugufi kuko uri umunyabyaha wagiriwe ubuntu. Just humble, you've been favored only by the grace of God. Pawulo yaravuga ngo jewe, Paul said, reka mbahe amagambo makeya hanyuma nsoze. Let me give you some few scriptures so that I can wind up. Hari ahantu Pawulo yanditse, There's where Paul wrote and said, reka mpere inyuma mu Baroma. let me start in the book of Romans. Abaroma 15. Iyo umaze gusobanukirwa ubuntu, After having the knowledge of the grace, 15 umurongo wa 18, Abaroma 15:18, the book of Romans. aravuga ngo sinzatinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo ngo abanyamahanga bumvire Imana. I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentile. Mu yandi magambo Paul aravuga ngo jewe ibyo nakoze byose sinshobora kubyirata. In another word, Paul said I should not be proud of what I do. Kuko Imana n'ubundi niko itubwira. Because that is how God tells us. Muri Yeremiya Imana iravuga ngo uwirata yirate ko yamenye. In Jeremiah, he said, he who wants to be proud has to be proud because he has known me. Intwari ye kwirata ubutwari bwayo. Then the one who is hero, who should now be proud of his hero in his work. The wise person not to be proud of his wisdom. The rich not to be proud of his riches. But the one who wants to be proud should be proud of this. That he has known that I'm God who is more merciful, who is so much merciful. And whatever we have now reached, I used to teach youth, the young people. Even now, I teach young people. How? Like me. Once you see, you find yourself, you are being used by God. Just drink the bottle of something or the drinks of just making humble, the humility. Once God promotes you, continue to add some little of humility. When he continues and he takes you to the position of regional level, just drink a jerry can of humility. If he takes you to international, just go and buy maybe a furnace. Drink the humility. Be humble. Because it is by grace.
ariko iyo ubuntu bwakugezemo, but when the grace is coming upon you, ugira ishyaka ry'imirimo myiza. you can become a zealous of the good work. Yewe ntacyo nzirata. Then he said, I have nothing to be proud of. Yandikira Abagalatiya. He was writing to the Galatians. Arababwira ngo ubu ndiho. He said, I am. Ariko si jye uriho. But it's not I who is. Ni Kristo uriho muri It's jyewe. Christ who is in me. Hallelujah. Hallelujah. Ngo ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri. And whatever I do in this flesh, ngo mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. I do it by believing the Son of God who gave himself away for me. Ntabwo ari ukubera ko ndi umuhanga. It is not because I'm an expert. Ntabwo ari ukubera ko ndi igitangaza. Not because I'm a giant, a great person. Oya. No. Grace. By grace. Motivated by grace. Motivated by grace. Yasuje mu intege Powered n'ubuntu. by grace. Ahabwa ikamba n'ubuku bw'ubuntu. Hallelujah. Hallelujah. Ariko mubyumva. Are you getting what I'm saying? The grace of God. Reka turangirize kuri aya magambo. Let's wind up in these words. The following words. Magambo Pawulo yandikiye Abikorinto. The words of Paul to Corinthians. Igice cya 15. First Corinthians. Igice cya 15. Chapter 15. Mwami Yesu. Father, Lord Jesus Christ. Dushoje iki giterane. We are now ending this conference. Reka cye kurangira gusa. Let it not end anyhow. Ahubwo bitangiriro ry'impinduka. Let it be the beginning of the changes. Reka abantu twabanye bose. Let these people that have been together. Ubuntu bwawe. Let your grace, agakiza kawe, your salvation, kwizera, your faith bifatanye n'imirimo. Come together with the works so that we can work, we can make the ministry of God. Let your name, Lord Jesus Christ, urebe twese uko turi aha ngaha. see and each everyone here, Lord. Waje ananiwe. The one who was weak, agenda buhoro mu mwuka, when he was walking slowly in the spirit. urenga ahinguka. The one who was just going and coming. Uyu munsi umusubizemo imbaraga. Give him strength today. umutere umwete wo kugukorera. Give him the zeal to serve you. Kandi mwami Yesu, Oh Lord Jesus Christ, waje hano the one who has come atari yakumenya, without knowing you, umuhumura amaso, open his eyes, umukure mu idini, just take him out of the religion, umushyire muri holy nation, so that you can put him into the holy nation, ubwoko bwera, into the holy nation, mu baragwa b'ubwami, into the heirs of the kingdom. kandi mwami Yesu, Our Lord Jesus Christ, twese uko turi aha, all of us here, Lord, turasenze, we pray. ngo reka imbaraga z'umwuka wawe Let the wera power of the Holy Spirit zigendagende hagati muri walk in twe, our midst, ufate kuri buri muntu, and fill on each umwambike everyone. imbaraga nshya, Fill him with the new umwuka power. wera, The Holy Spirit. umwami wacu yaratubwiye Our Lord Jesus has said, ngo nuza, when you come, ngo nuza, when you come, nuza, when you come, nuza, when you come, uzahabwa we'll imbaraga, be given power. uduhe imbaraga mu buryo Give us bw'umubiri, power in a uduhe physical way. imbaraga mu buryo Give us power in a bw'ibitekerezo, mindly uduhe way. imbaraga mu buryo Give us power in a soul uduhe way. imbaraga mu buryo bwo gukora, Give us power in a way to kugira ngo walk. izina ry'umwami wacu rishyirwe Let hejuru. your name, O Lord, be uplifted. The Holy Genda Spirit, hagati muri walk in twebwe, our midst. wowe uzi uko buri muntu ahagaze, You know how everyone is. umwemeze ibye, And accept, convince kandi him, umwambike imbaraga, and give him power. kandi mwami mwuka wera, Our Lord Jesus Christ, the wowe Holy wazuye Spirit. Kristo mu bapfuye, You raised Jesus Christ from the dead. yamanutse ari intumbi, When he was a dead yamanutse ariho person, ibisebe, when he was crushed, ukamanuka, and you came, ukamuzura mu and you raised bapfuye, him from the ari dead, muzima. when he was alive. Ugendagende hagati muri Walk twebwe, in our midst, Lord. abarwaye indwara izo Those who arizo are zose, sick, abarwaye indwara zo ku those who ruhu, are having the abarwaye indwara sickness, z'amagufwa, the sickness of abarwaye bones, indwara z'imitsi, sickness of muscles, abarwaye indwara zo mu nda, sickness of izo bellies, ndwara zose, those sicknesses, turazitashye mu izina rya we Mwami scatter Yesu. them, O Reka Lord. imbaraga zawe zimanukire Let your gukiza, power come reka to imbaraga heal. zawe zimanukire gukomeza, Let your power come reka to imbaraga strengthen. zawe zimanukire Let your guhindura, power come to reka imbaraga change. zawe zimanukire kubaka, Let your power come reka to imbaraga zawe build. zimanukire gukiza Let your indwara, power come reka to heal the imbaraga sickness. zawe zimanukire kuguhamya Let Mwami your Yesu. power come to give you the Uve gusenga testimony. dusenge aha The- ngaha, as the prayer we ubwoko pray, bwawe Lord. bwambike Let your imbaraga, people be filled with the imirimo yawe power. igwire, Let your ubwoko work bwawe continue to be buhabwe bound. umugisha, Let your kandi people to be unezerwe. blessed. Mu izina rya Mwami wacu In the Yesu mighty Kristo. name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Thank you, thank you, thank you, thank you, Murakoze cyane. thank you, thank you, God.